methani yetu ya nteto thaa mugwanja niyo mbitagwa Christine Wanjeru. Tukiambĩrĩria nĩ atĩ thĩna cia mbia nĩcio ikwamĩtie uthii na mbere kĩrĩ thirikari cia makaunti na nginyagia kurega kubingia mawĩra ma akari nao nĩ kũringana na sisi wa mbeca Tharaka Nithi niwe Lawrence Rweria ũrĩa kuga nikio gĩtũmi mirandi ya thirikari itemĩrĩkĩrie arĩtie mama kĩrĩ gĩikaro kĩa mũingĩ na akari machuka ni baria akari matetete na kuga mirandi imwe ithirwe ikirikirwo ta mirandi ya barabara ayuthi na nkinyagia antu mama wathe kwithirwa makithungirwa kiri thirikari. Wananchi ni makuria maruthirwe project mengi muno bati mbeca ni limited itikwigana. Number 2, wanalea twa prioritize within mbeca iria tukunenkerwa ni national government na iria tukucollect through own source revenue ukethagira iria ikuririswa ni national government itigukinya in time ende mwe mwaka ukathira tutiririziritwe kogu tutiumba kuruthana project iria turabangite within mbeca iria tu promisetwe igauka. Then kuri na thande donors ni matu promisaga mbeca within the year na tukam budget lakini yakinyaga kuririsi mbeca inu iteliriswa kogu ikatu force igatubindi tutigane na project inu nontu gutebu tunkirutha tutena mbeca ende mwene ucha makiringa kelele lakini kama batere kwelewa gutebu turutha tutena mbeca nontu tukegwa tuliele ni taikandona twira agatunenkera mbeca then yakarega gutunenkera gutebu tukarutha gutika kurungamia project inu ende mwe kuringana na project iria tubangite ndona akarega kureta ni turutaga mbeca program ni imwe kenda tuthirie mwe nontu ni muhimu ethire nontu tutemetigira gatagati rigo kethagira ka project kamwe gakurungama kenda tumba kutiria kamwe thaino tukubewa platform ya gukubesha na maoni na gintu kembere kira twaliriria baba ni sports nontu tuyo youths ni tukwenda thirikari ituruthira ibaro na itugurira mibira na tube uniform cia kuthakaga riu tukwariria about sports twauga county government kwina tubarabara tungi irimaga na tungi gatigaria riu twaromba thaino budget ino mathiete kurutha mahakikisha tubarabara tu tunde tukwenjwa nibu antu mabote kubetokagia into ciao maria makurima makabira thoko na maria magukameria makabira ndiri wega ta mauntu mamwe mayai twauga mauntu ma barabara tukunenkania mauntu makonie sindi classes street light tabu tukuga kasirate kakambiriretie kieleni karingite na kagekirwo street light nontu wabule kuringano wangeto tukuna muthenya antu mamena mawathe nitugusaturi atigire nyuma sana kuri mauntu mama kuendelea kuri counties tutigusaga twina like county yetu ya Tharaka Nithi muntu na PWD matigusa mari mekire urito na tukubota kumaririo monde arengwitikia budget yenu ekiruthwa nitukegwa turi considered public participation yera ku ekwarua na gintu gikine muno mende kwaria uma antu maretete na thimo nontu nie nemwe karua tauni kina me public participation yera ku na nacha na ntemwite nontu rani netiketie ni ntikwenda kubenwa nontu gitumi na ugogu niyo ni antu manethira na mauria ni ndwe kwendelea nkina uria tiri county ngima leru twachite kana rimana mucemanio maugagiria kwa achuke gamba ngombe ni ndwe ragiritie tugereruga eno down nivo imwe yao na matikurutho wega ni mero matikurutho wega. Tetoni cienge gikundi gite kia thirikari na rietwa Zoe nikithondekete kambi ya kuthomithia ciana cia ciari monto megie ntano cia ciari na maugwati maria macanagia na ntano ino ni baria maugite magwatanirite na thirikari nikenda kuthiria mutugo uyu uria kuonekana gucokera kairi kirimatura maruthite kambi ino ntere cia Tira Igembe South. Say no to female genital mutilation. No to female genital mutilation. Say no to FGM. No to FGM. Manto ya tano ciari. Na tano ciari kuri ita cia tano na wana sana. Na dantu atano ariba atano na inya kana bila ya tuma ariba tano mbere kabisa
nikenda baritanwa bantu ya miturire kana utare ya kirasi ya kema mibo utilima na menta baito utilima na babu baburitana lakini o mantu ye itare ayo kwe mantu ya kinya itare kinya antu bakati vyate bakauma yo baeta kungi kisa sawa kire amero kure ita toeka ita toeka ira nguitu kirite kana kure ita toeka ira nguise miuta lakini kumitumira wekira nguone se miuta kure ita ari karaya mware ake yekire tembi ategrete muito amini akrete muito antu ponte ture ni bona aduketi sana lakini kwa maru alipo tumire au kwa kila wakati kwene itare ambi na kwera amerbo bilia twera o manjira mantu yambi o season na mantu yambi kwe season ira batanawa ari batanawa na nyamuno lakini ko biba itumete season inereko ende bila bitumike to gweta gwari number 1 turenda tubutume bwa atani betu tebo turenda bwetera burembi atani baiko number 1 kiriana betu ra benture ne tu mwale tura tunini na bakuru please tutediani kwe ya na ruteto tubere utanaro ari dai iropiteto nibi wakati tisa sawa imile imoite make sense maritho yakwa bitawa chief njera ndikalunge chief wa Nduguto location tuarika twina ntane na mugambo ndene nture ya tira kana Nduguto location yonthe twina na ari bara twina bwana na ni ari magana yeli ya 20 bara ba tomete wita ture ne sieto sionthe ni kenda bo bakwarirwa ni artani bara be yite muno bakuma ekundu ne kya so Kenya kira giturande ne tureji ne kundi ki nyegonda kanjiririe keyire ndene Nduguto 2017 na monga thagi tutete tina manto mingi sana na muno manto ya entano siari nkwari nabo na tukubarta nabo ya sana na ndabo ni entano sia rome tumu na siaka nonto muka atana wanyama nonto muno atana wa muuta kou utumba kwanania rome na ikonde na tukuona etumikia pia tumanto batana tene ikwari ne etumikia kirabo ne thebo ngwa nonto akurubo baturandwene na beta bakorowa kana bakatweka bakathire mwaka bateya musi antu baru bateta akora muno na ekurubo na inya baeta betani na ekurubo gutira nindi bingi ya tuma mware atano tene atano one kenda ame akumenyera mukuru wake Sisi orutiwira wa mwingi kaunti-ini ya Tharaka Nithi nibwe muthini karangina nirite kugendithwa mbere kwa tariki cia mambura magiuntwire ma Tharaka Cultural Fest mambura mama marabangirite kuruthika tariki 28 cia mweri uyu wa kanana ni mabire mbere mwanka tariki 4 cia mweri wa kenda ugaruruku uyu ruthitwe ni kenda thirikari ya kaunti yumba kwibangania wega na nkinyagia nontu mugeni wa gitio atumba kuonekana kiumia tuthiite imambura maukungwira ontwire pamutharaka mara marerigitwe kwanjiria ntere cia urangiti kiumia tukuwata indi mareirwa mbere mwankira tariki 4 mweri wa kenda mwankani uyu kiatho getu kirabati kwambiria tariki 28 mwanka tariki 31 that is next week but nundu wa mantu nkubwereza kiatho getu ikambiria tariki 4 mweri wa kenda mwanka tariki 7 mweri wa kenda agatukiranirie na waziri muthini Karangi iguru ria kwirwa mbere gwa kiatho giki githiete gikuraga mwanka thino tukwaria za national function roki event ya kwithira titio tuthite kwina gutwinka no mwanka turi benefits cha thirikari nuntu antu betu na community yetu na thirikari ba investite mianke mingi muno ta wetu uyu wa imbia kana CS uyu mpia uyu Madam Rebecca Miano iria kuona kulingana na diary yake na no abati kurugura event yetu lakini due to unavoidable circumstances watu ikanuntu wameingia ofisi the other day nindi ba kwa bokona nindi kwa na handovers inductions
na mantu maingi mama kuendelea kiubisi batuika omba kuonana next week but one ikagitani waku muthini atariritie nuntu nati tutikwenda kurutha kiatho for the sake of kurutha kiatho kiaga guest utika twi local leaders bare ogo utige ndo tuko benefit na thirikari. It is better ya minister wa Kenya yonthe ayite atiga tunenkera no kanyamu atiga kanyamu au na event ino ikaluku national event ino konekana national that kiatho kia Kenya yonthe ti kiatho kia Tharaka Nithi kionka atiga untu kwanja imbobo inchungo kwina nini yeyite tukwambiria mpya ino ya goat auction na nini tukumeambiria for the first time ukakwithi kugura mburi te ino tukana nti bathi kugura no tuendelee kugura mburi gachoro ni gatunga kathanga chini shauri ba tumenyeretie lakini ntu tukwenda kurutha this function bigger tukwenda kureta ageni Maasai waziri toyu aje na athi na arambe gutumaketera inya kiatho teku kenda next time inya tukirutha next year utuika at least antu betu akona benefit othia muthini na rutite mbito kiri mukongo gutigiri bakuibanga bangani nontu ba mambura mama barutite bookings kuma Mombasa kuma over Kenya chia mahoteli nambi miaba cancel bookings chiao kila ya change tariki chia change kuma tariki 28 ya tariki inya mweri wa kenda kogu utina gintu kire wewe wikira antu wasiwasi ende ndari muthia ngambi please adjust accordingly na bookings ya mtu aruthite endelea kurutha keria ku management maku na diary yaku umeset to that date lakini everything else it change it groups cheto chiri intact wabura chiendelee tena wira chiao nkiripotera Uru TV kumantere chia Tharaka mbito wa Paul Gwakabithe atunogoke vanini utikathie nwaku In Zari, nothing is certain. Nothing will ever be the same again. Will you survive the jealousy? Unajiona tajiri, eh? Zitaisha tu tuone utaringa na pesa gani. The secrets. Ukiambia mtu yeyote boss. Nini uniambia Lola? The deception. The family. Will Nina survive Lola? How is this possible? The ultimate face-off. Zari continues weeknights at 8:30 on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163, GoTV channel 3. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality.
Okairi kugwatia ugeni tukithie na mbere gutengwa na kurega kugwatirwo kana kwaga muntu wa kugwatira indiria muntu arwara murimo wa nyimba ni kugutumaga maengi methirwa magikinyirwa na kinyagia gukua ati nontu wa murimo uyu indi nontu wa kwaga muntu wa kumagwatira. Une kuringana na agikundi kia arwaru ma murimo uyu wa kansa na amenyeri mao maria mathondekete ikundi gia gwikanira binya ni bamaugite engi ma arwaru ma kansa marega kugwa tiro na nginyagia gwikirwa abinya nirio makushaga nkoro. Kuringana na ikundi kia methene wa ndine kenja etigania westi usikunurwa na utengo kwa asiba kansa ikukura baba ingi bao na ruwa kinyankurukia kansa yongwa. Stigma ni ura mtu nonto antu bonte baita bai kuona na ilia bakiwa ura kaukua royo na ura karoi na ura kaukua na kinyaga ito karanthe ukue nabo bakambiririo kwebelia mosoke ya ku njwere chiomba kuthira kiongo kana ukambiriria kwirwa mwiri nontu bwa side effect cia ndawa bakaua o ate nabo theri o kaukua. Kwa ngerekano Christopher Muriongi nonere thina mwekurowe kwatoi murimo yu ende kinya barabara arachore barabara ya interview wote o mwaila ke ukanya yo mwaila eno to muntu atirwa atirire ende bila bona kirwe kabaere anzo barabira batumirinya kuyenjire kuyenja nde unkurani na buraba baingi babuthakia na lwamire na mwekurowe tumi nikamwendete sana na ibumbuthakia ni nonto imurwaira kamucha mugiria tului thatio thombo ka uginyo tuko mami etonda iri tului tura yauni ndigwatwe kansa 2022 mweri wa 10 ndatere ndero ndama chibitari about a month na ndra dimondrone na kansa mwakurure ingeri yo ndo taiji na mbele tu lakini na ende baba na kansa meru na Kenya yonde wendo buingia ri kansa ere amemba ba ikundi ki batarerite mathina kithumba era bakuluka ira safari ne cia kuimenyera bongwa kana kinya kumenyera endro bao baraba ina murimo yu kana na baraba tirira endro bao bakwa yauni ende sister kona pasire ati ana bagie baile na ndena bako baile ndego itu kuluka ila thina nyingi ke kuthoma kurea na nya wekira yako nde buranke enda kui anto yani nyethra no tierimo atwana ya tu okeo tumeneri u anto inana kwire kansa nya tu ina kansa are batena kansa anto ibambira iria kuwa kinyate kansa yongwe ko ayetie na womba kwithira uwe anto bariwa ni ukimwe ko ayetie kana uwe kabwe muchi yo kansa utembo chi yo kansa yuria na ko u anto bakathura muntu no to bakwithira atin aina kansa no to baba inge iba murukaira ambai thayo tia wani achore baba inge muno pautoroka kabisa kinya bamwe koro ibatia wani akurubo lakini I thank God that mukuro kwani are very supportive na namenyerete bwenkanya lakini natwe tachibitare ndu ya kwa baba inge muno ibakorera bakiwa ibatero kinya ni baina batewa ni atono ina batewa ni antubo ngwe mtomba kurumta athakiri ya muchie kandi mburi kurea ya undi na yele ntunde airombe nyingi muno na kwe batina nyamba ya kurea kandi u mirire itumbeka ntu no manga ore bya bya ikra muri nyantu wa kansa ithatu twina family ya support ayana bareo na tuyu na ntu bara bangi nukwenda wika ngambe nukwenda wika kabuli kauku norumanga lagenda muri watainya kwika nguku nikwenda irio ngarama irio unio alafu safari ya weta chibitari irio kuria NHIF irio alafu tarirwa chemotherapy kana treatment ya kansa na chibitari kandi kwina ndawa ingi tura chekirinya mwiri na cha kububwithia manto maingi mwirine na ikiakura ndawa itutangwe cha kansa na ikura na ithimi no manga uthimiro wegenda wikro ndawa katho na ithimi ikundi kinende ikiritanirite wikanira inya kenda kunywa ndawa mwanka muthia na utungatiro tungatabungi bonda itare bura kubati kuritana mwingi manto yege murimo yu nara nende babarombete kwenda asiba kansa na amenyeri bao bakiwe indo siomba kuonokia moyo na ukiba twina boa ukwiba bayerwe na barabua kwa winkwenda kwira muntu ethira na ayetwe akathwania ashwa buru na akwe nonto okwa goteo kire kundi keto tetekiritie manto ya okwa kabisa itoriete nonto itokumenya twathiatira ndawa na kuria boega mno kuria intobia yentwere kiripotera Wero TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika
Kiri mashindano makambuni ya ukinyaneria ya Safaricom Shine Kenya shinda mamiri kama bingwa ni marikite kubesha na milioni kiri omuntu kiri ashindi matano mwisho mashindano ni mamediretwe makithie na mbere matano makinyithia namba 30 kiri maria maumbite gushinda mwankatha ino Kenya ngima. Haya, Sumaili kidogo mrembo na ufanye namna hii. Yes, namna hiyo. Lecho Wanjiro Modike from Kirinyaga County, Gesogo constituency, Karumande Ward, Mafama. Mimi ni msindi wa Safaricom 1 million shillings Shine Kenya. Mimi nilijiunga na kununua bundles using the method of 544 hash, alafu transacting the money from M-Pesa. Hii milioni moja nimepata, I will invest. I have 2 children in school. One is joining campus next year. I have a project ahead of me. I had not enough capital. This will help me. Apart from 1 million, nimepewa 250,000 to help the community. I help a group of women. I'll buy tents, chairs, sufuria. We'll be leasing at a fair price so that we can help the community. Kwa majina ni Boaz Mwaniki Grace. Natoka Mwingi West Constituency, Kitui County. Na nimemaliza form 4 miaka 2 iliyopita. Na mimi ni mshindi mpya wa Shine Kenya Promotion 1 million. Hii milioni moja kwanza nitaendelea na masomo. Sababu nilikuwa nimekosa karo ya kuendelea na masomo. Nitaweza kujiunga na college na masomo yangu yaendelee. Apart from hiyo milioni moja, kuna 250,000 yenye iko kando. Sawa, hiyo nitaweza kununulia dawati na viti kwa shule ambayo nilikuwa nasomea Okoa Secondary School, ili wanafunzi wakuwe comfortable wakiendelea na masomo yao. Naitwa Sinaida Boyani Nyamongo. Nilikuwa nimewin Shine Kenya kwa sababu nilikuwa nikituma pesa kwa M-Pesa customers, na mara ya mwisho nilituma 24,000 ndio nikaweza kupigiwa simu kutoka Safaricom. Wakati nilipigiwa simu kwanza nilikuwa in doubt, but nilijua ni namba ya Safaricom, so sikuwa sure sana, but nimefurahi sana kwa sababu nimeweza kuona ni ukweli na nimeshukuru Safaricom sana. Nwega nontoko na kanya kurumira ntito cietu cia thaa mugwanja ciingira njira ndaca ni thaa 1:30 kiogoro withiro wina wikendi imbega.